Tek po prijemu u jedinicu, specijalac je na početku teškog puta do cilja. Svaki pojedinac prolazi specijalističke kurseve, koji se biraju na osnovu rezultata koje je pokazao u prethodnom periodu. Uveđemo glavu koju zaklanjamo sa desne strane, glavu sa leve strane i glavu ovdje od preko. Znači, daljina je 100 metara, gađate sveće na moj znak. Posao specijalca zahteva velika odricanja. Privatni život je uvek u drugom planu. Za akciju čije trajanje se meri sekundama, ovi ljudi spremaju se godinama. Svaki deo akcije isplaniran je do najsitnijih detalja. U ekstremnim situacijama elitni policajci nemaju vremena za razmišljanje. Sva osjećanja se isključuju, a specijalac reaguje onako kako se od njega očekuje. Brzo, snažno, precizno. U većini intervencija ljudi čeličnih živaca gledaju smrti u oči. To ih, međutim, ni u jednom trenutku nije pokolebalo u izboru profesije. Moja porodica trpi velike žrtve zbog posla kojim se bavim. Ne znaju kada ću se vratiti i da li ću se uopšte vratiti. Mnogo puta do sada pitali su me zašto sam izabran da budem specijalac, ali ja nisam znao kako to da im objasnim. Bojao sam se da me neće shvatiti. Osnovni razlog zbog čega sam odlučio da postanem pripadnik specijalne antiterorističke jedinice je taj što smatram da na ovaj način mogu najbolje da pomognem svojoj otadžbini Srbiji. Posle svake akcije, specijalci analiziraju situaciju koju su rešavali. Uloga svakog pojedinca je važna, jer od toga zavisi uspešan ishod celog tima. Kandidati koji su tek primljeni u jedinicu u akcijama učestvuju isključivo kao posmatrači. Posle 3 godine provedene u specijalnoj antiterorističkoj jedinici, oni postaju aktivni učesnici u akcijama. Timski rad izuzetno je važan u ovakvim jedinicama. Mlađi veruju starijim kolegama. Oni ih smiruju zahvaljujući stečenom iskustvu. Ti ljudi moraju biti spremni na gubitke, s obzirom da su njihove intervencije najopasnije u okviru policijskog posla. S obzirom da postojimo 25 godina i veliki broj akcija koje smo izveli u tom periodu, dešavalo nam se da nam pogine kolega prilikom izvršenja zadatka. Pošto smo jedna velika porodica, to je izazvalo jak psihološki pritisak na kolektiv. Međutim, zadatak moramo da izvršimo. Život ide dalje. Pripadnici SAJ-a mnoge akcije izvode u mraku. Njihova obuka mora biti usredsređena i na rad u takvim uslovima.
Pored specijalne tehnike koja se koristi noću, specijalci uvežbavaju kretanje i orijentaciju u takvim prilikama.